Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifuriza kugira ibihe byiza mwene data ukundwa n'Imana hose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa isi n'amahanga bibaza ibitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo igihe bizarangirira. Gusa bamwe mu bacukumbuzi n'abakurikiranira hafi iby'urugamba bemeza ko intambara iri kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurangira bisa n'ibigoye kuko aka kanya imirwano ikomeje kugenda yisukiranya mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bemeza ko urugamba aribwo rugiye gutangira nyuma y'uko mu 23 byamaze kwemezwa byabaye confirme ko yatakaje ibice byinshi bigera ku bice 10 byose. Ni ibice by'ingenzi kandi bifite akamaro gakomeye ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri aka kanya rero bikaba biri kugenzurwa n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'ingabo za Leta FARDC ndetse na Wazalendo n'abafatanyabikorwa ba Leta. Mu by'ukuri tugiye kugaruka rero ku bitero bikomeje kugenda bigaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Gusa benshi bemeza ko imirwano ikomeje kubera ku buseruko bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo isa n'iyatanze ubutumwa bukomeye ko urugamba aribwo rugiye gutangira mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibangamira abanyekongo by'umwihariko abaturage kuko bakomeje guhunga ubutitsa ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyakorwa kugira ngo amahoro umutekano bigaruke. Abahanga mu bakurikiranira hafi by'uru rugamba rubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bemeza ko urugamba aribwo rugiye gukomera muri iki gihugu nyuma y'uko bamwe mu batangabuhamya n'abakurikiranira hafi by'urugamba rubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bemeza ko igihe kigeze ngo barebe icyakorwa kugira ngo umutekano bigaruke ku butaka bwa Kongo. Ni nyuma y'uko kano kanya muri iki gitondo cyo ku igenekerezo y'itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu 2026 hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya mu bice bitandukanye bya Minembwe, akomeje kugaragara ibitero bihangayikishije bamwe mu baturage nk'uko amakuru adushikaho abivuga. Mu by'ukuri ni imirwano ikomeje kugaragara, abenshi bakomeje kuvuga ko ibitero bikomeje kugabwa ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bibangamira abaturage kugeza ubwo inkuru mbi yaje kumenyekana ko abasirikare ba M23 bakomeye baguye mu gitero cyagabwe n'ingabo za FARDC zikoresheje drone zitagira abapilote zikomeje kugenda zereka isi n'amahanga ko zifite ubuhanga buhanitse no kwigarura ibice by'ingenzi ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko benshi bavuga bati urugamba nibwo rugiye guhindura isura mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'icyaba kigiye gukorwa kugira ngo amahoro umutekano bigaruke. Benshi bemeza ko igihe kigeze ngo umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wongere usagambe uboneke nk'uko bisanzwe. Gusa biragirwamo uruhare n'ubutegetsi bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo burangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, umwe mu baperezida bakomeje kugaragaza imbaraga ndetse no kwereka isi n'amahanga ko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo batange ubutumwa ku ngabo z'umutwe wa M23 zikomeje guhura n'uruva gusenya ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amanywa n'amahanga bikomeje kugaruka ku bitero byongeye kugaragara Iminembwe ahakomeje kubera isibaniro ry'imirwano, ibitero bishobora gutuma bamwe mu bayobozi ba M23 basiga ubuzima mu bice bya Minembwe. Ni operasiyo ikomeye cyane, imbunda y'umusada yaje kwamburwa inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri Rubero kuko bivugwa ko basizeyo intwaro zabo kandi izo ntwaro bazifashishaga mu kurwanya Leta no guhangana n'abafatanyabikorwa ba Leta. Muri aka kanya rero turagaruka ku bitero bikomeje kumvikana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi, ahongeye kugaragara ibitero bya drone ndetse no mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana
ibitero ndetse n'abasirikare bamaze kugwa kuri uru rugamba umubare wabo wamaze kumenyekana. Icyo ngusaba ni ugukanda sabone, kwibuka like, kwibuka share mu nshuti zawe ndetse tugakomeza kubana muri update zitandukanye zigaruka ku mirongo y'urugamba ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse si n'amahanga bongeye kugaragaza impungenge zabo muri iyi mirwano, aho basabira abaturage kurenganurwa kuko bari guhura n'ibizazane bikomeye by'imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse abenshi bibaza ngo harakorwa iki. Ku murongo wa telefone twagerageje guhamagara abari ku ruhande rw'umutwe wa FARDC cyangwa se Wazalendo, uyu n'ufasha bamwe mu bakorana na Wazalendo, batubwiye ko bidashoboka kubera urugamba barimo rwo kubohoza iyi minembwe, gusa batwemera ko mu minota iri imbere dushobora kuza kuvugana. Ni nyuma y'uko Kinshasa umuganga yakoreye ubugome ndengakamere umubyeyi wari umaze kubyara. Byose nabyo turagenda tubigarukaho mu gusoza iyi nkuru ndetse byinshi bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya Minembwe nabyo turagenda tubigarukaho. Ni nyuma y'uko Minembwe ibitero bya drone za FARDC n'iz'u Burundi bikomeje kwica abasivile nk'uko benshi babitangaza. Gusa kandi ibyo bitero biraza nyuma y'uko FARDC ikomeje kwigarura ibice by'ingenzi ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bongera kugaragariza isi n'amahanga ko biteguye guhangana n'ibyo ari byo byose byatuma batigarura iyi Minembwe. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu duce twa Minembwe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo haravugwa ibitero by'indege bitagira abapilote bizwi nka drone bikomeje guteza impagarara, gutera impungenge mu baturage, aho byibasira ibikorwa remezo ndetse bigira ingaruka ku buzima bw'abasivile. Kugeza ubu benshi batangaza ko urugamba ruri kubera ku butaka bwa Kongo rubangamiye bamwe mu baturage ndetse n'abasirikare ba M23. Bivugwa ko abarenga 15 bishyikirije icyo twakwita itsinda rya FARDC rizwi nka Special Forces. Amakuru yizewe yatanzwe n'umwe mu batangabuhamya b'abasirikare b'umutwe wa Twirwaneho uri mu misozi ya Minembwe, yagaragaje ko ku mugoroba ku wa 25 z'ukwa gatatu 2026 habaye ibitero bya drone byakozwe n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi. Nk'uko amakuru abivuga, ibyo bitero byibanze ku bikorwa by'abaturage, aho drone yateye ibisasu ku cyuma cya radiyo kizwi nka radiyo Tugane Minembwe, igahungabanya rero bikomeye imikorere yacyo. Iyi radiyo isanzwe ifatwa nk'umuyoboro w'ingenzi uhuza abaturage uhuza abaturage, itangazamakuru ajyanye n'umutekano n'imibereho y'abaturage mu karere. Iyi radiyo yaje kuraswaho. Uwo mutangabuhamya rero yakomeje avuga ko mu masaha y'ijoro ahagana saa 1:10 indi drone yongeye kugaba igitero mu gace ka santere ya Minembwe, igatwika ibirindiro bya M23 bigera kuri 12 byari birimo buri musirikare yari ari mu mashitingi agera kuri 12. Ayo mashitingi yaje gutwikwa ndetse benshi bagiye bayahimba ko ari ibirindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho. Gusa ntiharamenyekana umubare w'aba baguye muri ibyo bitero, aho yakomerekeje rero n'umugore umwe uri hagati y'imyaka 50 na 55. Umugore ni umwe mu basivile bagizweho ingaruka n'ibi bitero nyuma y'abandi benshi bamaze kwicwa n'izo drone za FARDC n'abafatanyabikorwa babo harimo n'ingabo z'u Burundi na FDLR. Gusa Patrick Muyaya aciye ku rubuga rwe rwahoze ari Twitter aka kanya rukaba ari X, yatanze ubutumwa avuga ko icyo ari ikinyoma cyangwa ubusa cy'inyeshyamba z'umutwe wa M23 basa n'aho bari guhimbira leta kugira ngo bayigerekeho ibi byaha. Muri iyi minsi kandi amakuru aturuka mu baturage n'abakurikiranira hafi by'umutekano muri ako karere agaragaza ko ibikorwa cyangwa se ibikoreshwa
ikoreshwa rya drone ryiyongera cyane mu bice bitandukanye bya Minembwe ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivugwa ko zimwe muri izo drone ziri gutuma uduce twa Uvira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi haturukaho izindi drone zije gutanga umusada, ibintu bikomeje guteza impungenge ku ruhare rw'ibihugu by'abaturanyi mu bibazo by'umutekano wa Kivu y'Amajyepfo. Ibitero kandi bije byiyongera ku bindi bikorwa by'intambara bimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za leta n'iz'u Burundi ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo bakomeje guhungabanya umutekano w'abaturage no kubica. Ibi bituma abaturage basanzwe babaho mu buzima bwuzuye ubwoba, habaho mu guhunga gukomeye, kubura serivisi z'ibanze no guhungabanya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugaragara. Isenya rya radiyo nk'iyi ryongeye icyuho mu itumanaho no mu ikwiragizwa ry'amakuru yizewe, gituma rero abaturage barushaho kuba mu bwigunge no mu rujijo ku mugaragaro. Umutekano ukomeje kuzamba ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abantu bibaza ikiri buze gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano byongere bigaruke. Iri senywa rya radiyo nk'iyi ryongeye icyuho mu itumanaho no mu ikwirakwizwa ry'amakuru yizewe, bigatuma rero abaturage barushaho kuba mu bwigunge no mu rujijo ku makuru y'umutekano. Ikindi kandi gukomeretsa abasivile, kugaragaza neza ingaruka zikomeye zikorwa ry'intambara mu duce dutuwe n'abaturage benshi. Abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko ikoreshwa rya drone mu ntambara zo muri ako karere riri gufata indi ntera, rikaba rishobora gukomeza kongera ubukana bw'imirwano, cyane cyane mu gihe nta biganiro bya diplomasi birambye bihari byo gutanga icyizere cy'amahoro arambye. Mu gihe kandi ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera mu Minembwe no mu nkengero zayo, abaturage barasaba ko hashyirwa imbaraga mu gushaka ibisubizo bya politike n'ibiganiro by'amahoro, aho gukomeza kwifashisha imbaraga za gisirikare zishobora kurushaho guteza ibibazo by'ubutabazi n'umutekano muke. Ibibera muri ako karere bikwiye gukurikiranwa n'umuryango mpuzamahanga hagamijwe kurengera abasivile no gushakira umuti urambye ikibazo kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuzima bw'abanyekongo bukomeje kujya mu kaga, nk'uko amakuru dukesha amwe mu binyamakuru byandika ndetse n'ibivuga bigarukaho. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko igihe kigeze ngo yirukane inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibyatangajwe n'amahanga n'abakurikiranira hafi iby'ibitero bigaragara. Ni nyuma y'uko benshi bavuga ko ibitero bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora guhitana benshi, dore ko ibitero bya drone byasize icyuho mu baturage n'ibibazo bikomeye ku baturage bo muri aka karere. Ni M23 yabitangaje, yavuze ko mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba, agace ka Minembwe karimo kunyura mu bihe bikomeye by'imvururu n'urugomo bikabije mu ijoro ryo kuri uyu wa tariki ya 25 no kuri uyu wa 26, ndetse biravugwa ko habaye ishyano rikomeye mu bice bitandukanye byegereye umujyi wa Goma, ndetse drone zikaba zikomeje kwisukiranya mu ijoro ry'uyu munsi ryakeye. Byagaragaye ko habaye ibitero byifashishije indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu bitero byagabwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, bikurura ubwoba n'akaga gakomeye ku baturage. Indege zongeye kugaragara mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru aturuka muri ako gace agaragaza ko ibyo bitero byasenye amazu menshi, biteza impfu z'abasivili batari bafite aho bahungira iyi mirwano.
Abaturage bavuga ko batewe ubwoba ndetse n'impungenge, bamwe babuze aho baryama bituma babaho nabi ndetse babona igihombo gikomeye cy'ubuzima n'imitungo yabo bamaze gutakaza muri iyi mirwano ikomeza kugaragara muri iki gisagara cyegereye Uvira ndetse na Goma na Mokubura kabiri, tutibagiwe na Minembwe. Ihuriro Alliance Forever du Congo FCM 23 ryamaganye ku mugaragaro ibyo bitero ribifata nk'ibikorwa by'ubugome ndengakamere byibasiye abaturage n'abasirikare babo, kandi mu by'ukuri M23 ngo yararekuye ibice birimo na Rubero kugira ngo irebe ko amahoro umutekano byagaruka. Mu itangazo ryaryo byagaragaje ko ibi bitero bigamije guteza ubwoba no guhangana n'abaturage muri rusange, bikaba bihabanye n'amahame shingiro y'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Ku ruhande rwa FARDC bavuze ko ingabo za M23 bashimira uruhare bagize mu kuva mu bice bitandukanye, ariko banabasaba kurekura ibindi bice mu gihe hatagize igikorwa baraza kugabwaho ibitero kandi biragira ingaruka ku basirikare hafi ya bose. Ni nyuma y'uko amakuru adushikaho yemeza ko bamwe mu basirikare bakomeye ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bamaze gufata utwangushye bagahunga ibice by'ingenzi, ndetse harimo n'umujyi wa Goma bivugwa ko biri guhwihishwa mu majwi ko nabo bashobora kuwutakaza. Iri huriro kandi ryongeye gushimangira ko ryiyemeje gukomeza kurinda abaturage no kubahagararira, risaba amahanga n'inzego z'igihugu kudakomeza kurebera iri sanganya riri kuba ku mugaragaro, ahubwo bagafata ingamba zihamye zo guhagarika ihohoterwa rikorerwa abasivile. Ndetse ibingibi benshi bavuze ko ari amatakirangoyi, kuko M23 yakomeje kubeshya abaturage inshuro nyinshi ko izabarinda ariko igatakaza ibice itarwanye kubera igitutu cy'amahanga. Ibi rero bavuga ko urwanira uburenganzira bwe ntashobora guterwa ubwoba n'ibihugu mpuzamahanga. Niba bafite imbaraga bagakwiye kuguma muri ibyo bice, ariko aka kanya kubitakaza ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zacitse imbaraga mu buryo bugaragara. Minembwe ni agace kari mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Amajyepfo, kamaze imyaka myinshi karangwa n'amakimbirane ashingiye ku bibazo by'amoko, ubutaka n'ubutegetsi. Aka gace kabaye isibaniro ry'imirwano, aho ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bakunze kugaba ibitero ku baturage bahaturiye. Mu myaka yashize ibikorwa by'intambara byahinduye cyane ubuzima bw'abaturage, aho benshi bahunze ingo zabo, abandi bagatakaza ubuzima n'imitungo. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho nka drone rikomeje kongera ubukana bw'iyi ntambara, rikaba rero rishyira mu kaga gakomeye abasivile badafite aho bahungira cyangwa aho bihisha. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano bagaragaza ko ibyo bitero bishobora gusiga ubuzima bw'abaturage hafi ya bose bavuye mu bice byabo. Ibi kandi byibasira abaturage ku bushake cyangwa se bigakorwa hatitawe ku kurengera abaturage. Bishobora rero gufatwa nk'ibyaha by'intambara hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ibi kandi bibaye mu gihe imirwano mpuzamahanga ikomeje gusabwa kugira uruhare rufatika mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo, aho umutekano muke umaze igihe kirekire ugira ingaruka zikomeye ku karere kose k'ibiyaga bigari. Ibi bitero bya drone byongeye kugaragaza ubukana n'ubugome bukomeje kuranga intambara yo mu burasirazuba bwa Congo, mu gihe impande zihanganye zikomeje guterana amagambo no gushinjanya. Ubuzima bw'abaturage bukomeje gushyirwa mu kaga gakomeye. Hagasabwa rero ubufatanye bwihuse bw'inzego zose, haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga, kugira ngo hagabanwe amasezerano yo gushaka amahoro arambye muri aka karere kugarijwe n'intambara idashira.
Gusa benshi bavuga ko iyo mirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kurangira ahubwo ikomeje kugenda yiyongera mu bice by'ingenzi birimo Minembwe, Goma ndetse n'ahandi, aho FARDC yatangaje ko aka kanya aribwo igiye gutangiza intambara mu buryo bweruye mu kwirukana izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko bamenye amakuru ko izi nyeshyamba zarekuye ibice 10 byose zigira ngo zijye gufata icyo twakwita nka opozisiyo yo kurinda umujyi wa Goma na Bukavu, zamaze kutata zikumva ko iyi mijyi yaba igiye gucakirwa n'ingabo za leta. Ibi kandi birashyira ubwoba bukomeye ku bakomeza kugenda bagaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko u Rwanda rwamaze kwakira abanyarwanda barenga 200 babaga muri Kongo bakaba bamaze gutahuka. Ni nyuma y'uko n'ubundi bamwe mu bakurikiranira hafi iby'imirwano bemeza ko igihe kigeze ngo uri mu mahanga atahuke. Bimwe mu bikomeye bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza ko imirwano guhagarara bisa n'ibigoye, ahubwo bikomeje kugenda biteza umurindi ukomeye w'imirwano, nyuma y'uko benshi bavuga ko imirwano yakomeje gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikavuga ko mu bice bitandukanye by'iki gihugu hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda rukomeye rushobora no gutuma bamwe mu baturage bahasiga ubuzima. Nyuma y'uko amakuru yavugaga ko abaturage bamwe namwe batangiye guhunga berekeza mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu bivugwa ko umuriro waba ugiye kwaka mu buryo budasanzwe, nyuma y'uko bamwe mu baturage batangiye guhunga bamaze kumenya amakuru ko urugamba rugiye gukomera mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse imirwano yaba igiye kurushaho gufata indi ntera. Abandi bati ese ni RDF cyangwa ni ingabo za M23. Bamwe mu basesenguzi n'abakurikiranira hafi by'urugamba rubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ko urugamba rusa n'urwafashe indi ntera nyuma y'uko amahanga yakomeje gushyigikira bamwe mu bayobozi batandukanye barimo Perezida Félix Antoine Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye mu rugamba rwo gukomeza gutanga ubutumwa bukomeye buganisha mu kwirukana inyeshyamba z'umutwe twaje intwaro. Gusa u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yarenze ku byo bari bumvikanye mu masezerano bagiranye Washington DC, amasezerano yo gushaka amahoro arambye ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko aka kanya ayo masezerano akaba atarashyizwe mu bikorwa, ahubwo urugamba rukaba rukomeje gufata indi ntera. Ndetse benshi bakomeze kugenda bagaragaza ko intambara igiye guhindura isura ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko isi n'amahanga bakomeje kugenda bigarukaho. Igitero kirakomeye cyane mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, isi n'amahanga bakomeje guhaguruka bamagana ibitero bigaragara mu buseruko bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashaka ko amahoro umutekano bigaruka. Ese biraza gukunda? Nibyo benshi bategereje kumenya. Amahanga kandi akomeje kugaragaza ko imirwano yongeye gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugendeye ku by'amahanga n'ibikurikiranwa hafi ku bitero byagiye bigaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Hagaragaye ibitero bikomeye bikomeje kwisukiranya mu gisagara cya Uvira ndetse n'ahandi hongeye kumvikana imirwano karabutaka, imirwano isa n'iyateje impagarara bamwe mu baturage n'abakurikiranira hafi by'urugendo rw'ingabo za M23 mu kuva muri Rubero n'ibindi bice by'ingenzi, byagiye bigaragaza ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'amahanga bose bahagurukiye kwamagana bimwe mu bikorwa by'imirwano M23 ikomeza gushoramo ingabo za leta, nk'uko amakuru aturuka mu bice bitandukanye abivuga. Muri aka kanya isi n'amahanga bakomeje kuvuga ko urugamba rukomeje gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko aka kanya imirwano yo ntihagarara. Icyo ngusaba nyaboneka, niba utarakanda kuri iyo buto yanditseho subscribe waracikanywe, yikandeho wibuke n'akazogera ka mbere, ubundi tujye tubana mu makuru agiye atandukanye kandi uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho. Like ni ingenzi, ndagushimiye. Nyemerera twerekeze mu mujyi wa Goma, ukomeje kumvikana igitero gikomeye, igitero simusiga cyongeye kugaragara gishobora no gutuma bamwe mu basirikare bakomeye ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, bamwe batangira guhunga.
Ni ibitero bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, benshi bemeza ko urugamba aribwo rwafashe indi ntera, aho benshi bemeza ko imirwano yongeye kugaragara nk'imirwano ikomeye ku butaka bwa Congo, nyuma y'uko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zitangaje ko zigiye kwisubiza ibice by'ingenzi ku butaka bwa Congo. Ese mu by'ukuri ni igiki kigiye gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke? Ndetse benshi bemeza ko urugamba rwabaye ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo rugaragaza ko imirwano n'ubundi ikomeje kuba itazegera irangira mu buryo budasanzwe, ahubwo izarangira mu buryo bwo gushaka amahoro arambye ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni nyuma y'uko drone n'ibikoresho bya gisirikare byongeye kugaragara mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, byashyize akaga gakomeye ku baturage ndetse n'ubuzima bwabo bukagenda bwangirika nk'uko amakuru atugeraho abishika cyangwa se tugenda tubibona. Muri uru rugamba rukomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bemeza ko ibikoresho bitandukanye birimo ibya gisirikare n'ibindi bitandukanye bigaragaza ko urugamba rukomeje kubera ku butaka bwa Congo rutazigera rurangira mu buryo busanzwe, ahubwo rushobora kuzafata igihe, dore ko ibihugu mpuzamahanga byahuje impande zombi kugira barebe ko amahoro n'umutekano byagaruka, gusa bagasanga hari impungenge zikomeza kugaragara ku bitero bikomeza kugabwa mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni nyuma y'uko FARDC ikomeje kwigarura ibice by'ingenzi ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse amakuru akavuga ko ingabo za FARDC zongeye guhanura bimwe mu bikoresho birimo drone z'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye byegereye Uvira. Ese ni ibiki bigiye gukurikiraho, cyane ku isi n'amahanga bahagurukiye kwamagana ibitero bigaragara mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse na Minembwe? Muri aka kanya kandi bemeza ko ingabo za leta zaba ziri muri operasiyo ikomeye cyane yo gushaka kwigarura ibice by'ingenzi bigaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru agaragaza ko aka kanya igitero gikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Congo gishobora gutuma isi n'amahanga bongera guhaguruka ndetse bakamagana ibikorwa byagiye bigaragara ko bishobora guteza umwuka mubi n'intambara ku butaka bwa Congo. Amahanga n'ibihugu mpuzamahanga byagaragaje ko urugamba rukomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bisa n'ibyateje impagarara, ndetse abakurikirana hafi iby'urugendo rugaragara ku butaka bwa Congo bemeza ko igihe kigeze ngo amahanga n'umutekano bigaruke. Ni nyuma y'uko abakurikirana hafi iby'imirwano ibera ku butaka bwa Congo bemeza ko igihe kigeze ngo amahanga n'umutekano cyangwa se abakurikirana hafi iby'imitekano mu burasirazuba bwa Congo bagira icyo bakora kugira ngo umutekano bigaruke. Isi n'amahanga bemeza ko imirwano iri kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo isa n'iyongeye gufata indi ntera, nyuma y'uko isi n'amahanga bari bemeje ko amahoro n'umutekano bigiye kugaruka, ariko muri aka kanya bigasa naho byabaye inzozi, kuko muri aka kanya amahoro n'umutekano bikomeje gusa naho byongera kwisubiramo. Bamwe mu bayobozi bakurikiranira hafi by'imitekano cyangwa se urugamba rukomeza kugaragara ku butaka bwa Congo bemeza ko igihe cyari kigeze ngo amahoro n'umutekano bigaruke, gusa benshi bemeza ko urugamba ruri kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo icyitwa kurangira bisa n'ibigoye, kuko aka kanya abakurikiranira hafi by'imirwano ibera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bemeza ko imirwano iri kuba guhagarara bisa n'inzozi. Amakuru twizeye dusagana no ku musozo agaragaza ko urugamba ruri kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo rusa n'urwongeye guhaguruka, cyane cyane ko abayobozi batandukanye ba M23 bakomeje kugenda bemeza ko urugamba rusa n'uri kugenda rugana ku musozo, nyuma y'uko M23 itakaje ibice by'ingenzi. Ese haba hagiye gukurikiraho iki kugira ngo amahoro n'umutekano bigerweho, cyane ku isi n'amahanga bongeye kugaragaza ko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke kandi bashyire imbaraga muri ibi?
Gusa amakuru twizeye dukurikiranira hafi ku bikomeje kugaragara ku butaka bwa Congo agaragaza ko urugamba rusa n'urwongeye gufata indi ntera nyuma y'uko abakurikirana hafi iby'imirwano bemeza ko igihe kigeze ngo hashyirwe imbaraga mu gushakira amahoro arambye bamwe mu baturage n'abakurikiranira hafi iby'imirwano igaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'icyakorwa kugira ngo umutekano byongere bigaruke. Gusa benshi mu bakurikiranira hafi iby'imirwano ibera ku butaka bwa Congo bagaragaza ko bishobora kuzafata igihe kugira ngo umutekano bigaruke. Gusa benshi bemeza ko igihe kigeze ngo hashyirweho amahoro arambye no gushaka igisubizo kirambye kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Gusa mu bakurikiranira hafi iby'imirwano bavuga ko urugamba uko rwagiye rufata indi ntera ku burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bisa n'ibyongeye guteza imvururu ku mirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Congo. Benshi rero ntibabura kuvuga ko urugamba rugeze mu mahina kandi bifuza ko rurangira. Nyemerera twaganiye byinshi, nyemerera dusoreze aha ariko by'umwihariko ngusaba gukanda sabone nyabuneka. Wibuke ukande like, ni ingenzi cyane. Nyagasani akomeze abane nawe kandi dukomeje tubane mu zindi update ziraba zigezweho mu minota iri imbere. Ndagushimiye kandi mwifurije kunogerwa n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho. Nyagasani akomeze haze ibyifuzo byawe kandi ngusaba kujya uba uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho ku bikomeje kugaragara ku bitero bya Uvira, Minembwe ndetse na Goma n'ahandi n'ibyatangajwe na M23 mu minota iri imbere. Turamagana mugenzi wacu aduhe update zigezweho.